Prva generacija učenika Srednje škole za informacione tehnologije, njih 43, završilo je svoje četvorogodišnje obrazovanje i dobilo diplome. Više od polovine elektrotehničara informacionih tehnologija svoje školovanje nastavit će na Visokoj školi za informacione tehnologije, koji su zajedno sa srednjom školom osnovale kompanije Comtrade i Link Group. Diplome za zvanje elektrotehničara informacionih tehnologija. Njih 43 predstavljaju prvu generaciju učenika prve srednje škole za informacione tehnologije, koji su zajednički osnovale kompanije Comtrade i Link Group. Danas se zvanje IT stručnjaka nalazi na vrhu najpoželjnijih zanimanja. IT škole na globalnom nivou ne mogu da osposobe dovoljno IT stručnjaka da zadovolje potrebe tržišta. Ova informacija je dokaz da ste vi, naši maturanti, odabrali zanimanje budućnosti i da ćete vaše znanje moći brzo i adekvatno da ga unovčite. Na put osnivanja ovog najvećeg obrazovnog IT sistema krenuli smo pre 17 godina. Verovali smo od samog početka da radimo veliku stvar. Danas, posle gotovo 2 decenije potpune posvećenosti, truda i rada, svi zajedno imamo priliku da slavimo ovaj veliki dan. Dan kada naša deca ulaze u svet profesionalaca. Đacima ove srednje škole tokom 4 godine bio je omogućen, pored obaveznog plana i programa, i razvoj profesionalnih poslovnih veština, kao i usavršavanje stranih jezika. To je škola koja se razvija u kompleksu poslovnog prostora kompanije Comtrade. Druga specifičnost njena jeste u tome što je bezbednost učenika apsolutno zagarantovana upravo u tom kompleksu. Sljedeća karakteristika je u tome što mi, pored, da kažem, figurativno diplome, dajemo i znanje učenicama, a to je na taj način što su profesori potpuno fokusirani na rad učenika i što su profesori na raspolaganju učenika svih 10 sati dnevno. Svoje dalje obrazovanje većina elektrotehničara informacionih tehnologija nastavit će u Visokoj školi za informacione tehnologije, gde će kroz organizaciju praktične nastave, tehničku i logističku podršku moći da u realnim uslovima steknu dodatne radne kompetencije.